Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble une brioche. J'espère que cette recette vous plaira. أزول في الأول مرحبا يسوين على شاني عسلامة منون إيوذي كلان مرحبا يسوين إيوذي ديالنا ذي جديدا. لكن إذا غاسي قد نخدم لا بريوش سيراماغ لا غوسيت راوني تعجبنا قيمو ثيدي. Alors, ذاك إلا قنتي 500 grammes de farine, c'est 500 grammes de farine, 3 ملالين سناث أثناري لاباط يوثات نسوفلا أستنخدم سوفلا ساعة ذاك إذا نجو تنقرانت لا لوفور طونيا لا لوفور دو بولونجير ذاك ساعة 85 grammes de sucre 85 grammes نسكر شطح لا فاني ساعة 200 مليلتر ويفكير يموزغلين باقي ساعة 80 grammes le beurre mou. Voilà. Alors j'ai 500 grammes de farine plus 3 œufs. 2 c'est de la pâte et la troisième on la laisse pour la dorure. Une grande cuillère à soupe de levure de boulangère, 85 grammes de sucre, un peu de vanille, 200 ml de lait tiède et 80 grammes de beurre mou, plus une pincée de sel. On va passer à la préparation. En premier, je mets le lait tiède. J'ai dit j'ai 200 ml. Je rajoute une cuillère à soupe de levure de boulangère. Voilà. Le sucre. Garniras سكرينير بعد هذا كلش وتمات تصير لا ليفر منا طرونية bien mélanger. Là je prends 3 cuillères à soupe de farine. كنسالو 3 ثوانجاوين الفارينة. Voilà, à peu près 2 à 3 minutes. On couvre, on le laisse 2 à 3 minutes. Je reviens juste après. Voilà, 2-3 minutes après. Je rajoute 2 œufs. Pour la dorure. La troisième, on la laisse pour la dorure. En tout, j'ai 3 œufs. Voilà, je rajoute un peu de vanille. La vanille. Je mélange. La brioche est parfaite. Voilà, et je reste, et je verse le reste de farine. Alors en tout j'ai 500 grammes. لقيت عندي غسل نواكل الفرينة نينو نغسلها 500 غرام. أنا عدت نرى لو بيتران. Et on le laisse à peu près 5 minutes. لقيت الجو تعجن 5 دقايق.
rajoute un peu de sel. Voilà, je rajoute un peu de sel, juste un peu. Regarde, عشيت يطيح الملح. Et là, je rajoute les 80 grammes de beurre mou, comme vous voyez. دقا صار 80 غرام بوذيان كي دوالم هكا قاعد يغال ام لا بوماد et en même temps غادي نلحو البيض. On le laisse 5 minutes. رجع تنج كتعجن 5 دقائق. Voilà, comme vous voyez, la pâte غادي توجد. Voilà, elle est lisse, élastique. la pâte توجد. ثاتي دنكس تنجت عليها. la pâte elle est lisse. Elle est très belle. Voilà, on les laisse comme ça à peu près 45 minutes à 1 heure. Les gars, tu me à peu près, pas dire, mais à peu près ça. C'est une petite faire la pâte soulire. Voilà, elle a bien levé. Comme vous voyez, on va dégazer la pâte. Voilà, elle est très belle. On a essayé de faire la pâte là, la pâte là. Voilà, je prends juste un peu d'huile. Voilà. Oui, la pâte, elle est magnifique. Elle a bien de faire la pâte. Voilà, je mets juste un peu d'huile. Comme ça ne colle pas. Voilà, j'étale ma pâte. Je vais mettre la pâte et l'eau. Je vais faire un disque à peu près de 7 cm. قد فاضل الديسك à peu près يخدم 7 سنتيمتر. انا فهم تتخمم ثموا كي نكون هو. انا ذا قد عندي غنكوبيا لا باتينو. فوالا peut-être marqué juste une petite skin à youth.
Voilà. Voilà, je prends 3. Et je roule. Comme vous voyez. لقيت فيها 3 لي ديسك 3 اللي داروا لي. ها نشوف كي نتوالي. un couteau. Voilà, et je coupe au milieu. Là, j'ai pris un moule, je mets un peu de beurre et le papier cuisson. Le papier cuisson. Je طحبودي وناخذ مثل كان شي طحبودي هكذا. Voilà. يلا هادي غادي نسرسو كيكي. هاد خماطي تيغينيغون يدو على غرون. Je reviens juste après. Voilà, j'en fais une autre. Et je coupe au milieu. Et ensuite, je vais le mettre. هاد الفاكهة ديال ما متجيش. Il y a de l'espace. Vous laissez l'espace entre elles. Voilà, je couvre et je le laisse doubler de volume. Voilà, je couvre et je le laisse à peu près 30 minutes. Voilà, اتوما تجرب تقريبا 30 دقيقة. هذه هنا ما تبغى تخمم تكني انديفيدويل تخممت تفهمت لي مولني غا تارتوليت تخممت تي مشطوحين باغ كونط. فوالا يجمعت شواكيا. فوالا غتخممت كي لي بتيت فلور تنترمت لي مولني غا تارتوليت تفهمت كي تي مشطوحين انديفيدويل. فوالا je couvre et je le laisse doubler de volume. Là, je prends un jaune d'œuf, plus un peu de lait. لقيت فاطا فرزنيت مليت انا شي طوحو ويفكي ونغلق قهوه. فوالا لقيت عندي غاد هنا غنكلا بغيوش كينو. Voilà, je bats des jeunes ma brioche. Il faut y aller doucement. لقيت عندي غتدهنا نروح متكنس العقل واش سقسي مثلوي. هذه كاينه كسفله. Ensuite, je place ma brioche au four à 180 degrés. لقيني شعل غاس ديجا الغاز يحمو شعل غاس 180. هذه هي تشعل مثل لافونسي يحمو. ensuite تستلم مثل الفور الدبو. ça dépend باي لي فور نكون تاع الشمس ميسوا لا نشوف لا تيزكوار داين دبو. هذه voilà le résultat. Maintenant, je vais faire la brioche neuve. Voilà, c'est le cercle. Maintenant, je vais faire la ibérique.
sur une grille. كنغتي سميط. هاتين غنمشي ندفع هاد ليبونج. الله يبارك. ها هاتي نسوفلي bien. هاتي سميط. Voilà, on le laisse refroidir un peu. Voilà le résultat. نمشي ندفع. ما تولي من بعيد استني تشاط انت في الشاطره. هاتي مي تقرب لا كاميرا نمشي تتبيني. هاتي هاتي الله يبارك. Voilà le résultat final. Voilà la brioche. Elle est moelleuse. Elle est bien dorée. Voilà. Elle est magnifique. هاتي يمشي تفرغ لا بريوش النار. تفرد ما شاء الله. يمشي تفرغ بليبونج. سلام غاتي تسيمت هاي درمت الخضار. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني la vidéo كي اوجدتو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ماذا كيناوني دينيغ تجيكون ذي لهنا تلويث على فيديو نظام ما يبغاو حنين ثان ميرث.